Mizoram khovel aom ve chung le mizo na thlak te an mang hma lo zonga mizo te thin lunga riak reng tur chu rambuai kha ani Mizo National Front MNF chuan kumsang khat zakua samruk paruka India ram atanga Mizoram inlak hran tumin independent an puanga kumsom ni chung Mizoram chu rambuai anita a rambuai lai chanchin hi keini thang thar te ta chuan man lai achang to a kan pi le pu te le kan nu le pa te min hril chin chu kan hriat thei ani a he hun laia ataka ma la tu le atuar tu te thuko chang le an le khabu chua te atangin engemaw chen kan hre thei boka chung kan hriat ve theina kong hrang hrang atanga te a kan ril ru lu tu ber chu torna thu thang ani dan pa ngai angin kumsang khazakwa samruk paruk kumtir chuan khotlang in opna le ro rel na chu akal chawa thoma la tu te le school no pang te poin an ni tin nun phung pa ngai zo in hunan mang meka March ni khat alo thlen meu chuan MNF in independent an puang tamaya Mizoram chu rambuai alo ni ta ani MNF hian chan hrang hrang awangin independent hi an puanga chung zinga langsar zual chau te chu han soila Assam Hnuaiya District Council kan ni laia min enkol dan te mau tam laia tram kan tora min chom dol dan that lo awang te politics thila lung oi lo na hrang hrang nei awang te le MNF party in India sarkara thilphut anei te a hlawthlin tak lo awang te in he buaina hi a in mung tran ani kumsang khazakua somnga pariata Mizo Cultural Society din ani a mau tam in tran chho lai velin kumsang khazakua somnga pakua a Mizo Cultural Society chu Mizo National Feminine Front tia thak ani a ni som pakhat October sang khazakua somruk pakhata Mizo National Front din ani ni som hni pahni October sang khazakua somruk pakhata MNF party hruai tu thlan ani a president atan laldenga General Secretary tan Arvan Lomale Treasurer tan Roching ate thlan anni anthil tumlian ber chu Mizoram le Zofa te tan zalen na ani a ziaka anda dana chuan ramro rel na chungchanga mani du thlan na sang ber political self determination ti ani Mizo National Volunteer andina MNF party din na hmuna pianga volunteer chu din zel ani a tleirol le rol thar nula le tlangwal pavalai deuh chin te chu volunteer a hian ain pezut zuta kumsang khazakua samruk panga lai hola phei chuan volunteer a tel ve lo ni chu thalai tan chuan thilza thlak atling thei hial to ani anti uniform an neya party thil poimo an duty thina tin volunteer ho hian sipai lam parade po an zir tel thin MNF in independent an puan na hian pulal denga Mizo nampa anti MNF president le midang somruk zet ming achuanga Mizo nam sipai Mizo National Army chu Mizo pasal thate ming choin battalion engemaw za din ani a taite sena battalion khuangchera battalion lalvunga battalion chongbola battalion saizahola battalion vanapa battalion Zampuimanga battalion le Joshua battalion te anni horop masaber zel la in asoi ol samnan battalion ming hi kai toy ani thin atira tak chuan Joshua battalion hian he ming hi apulova Manipura zo na thak te omna ni in run battalion ti ani phota chumi hnuwa tin thonga le Enzakhu pahming an pule a East Pakistan an thlen thlak nuwa Bible Joshua ming choin siam that ani anti ti chuan Mizo nam sipai Mizo National Army volunteer an ti thin tele India sipai te chu Mars ni khat sang khat zakua somruk paru atangin anin do tran ta a he indo hun chung hian a o rei hle a kumsom ni chung zet a o ani indo hun chung hi rambuai lai ti ani a kumsang khat zakua somruk paruk hi buai kum ti ani bok kumsang khat zakua somruk panga a chuan Mizo nam thlipui tle chuan Mizoram atuam chuak vek to ti thei ani a MNF slogan India mi kan nilo ti te Mizoram Mizota ti te le thudikin boy abanang cheu ti te chuan Mizoram mi puite al nei hle to a thalai tamzok te chu motora in bank khat tren tonin India mi kan nilo
Mizoram Mizota tiin an aurwal thup zel thin ani heti vek lai hian MNF Independent Movement hi atir phat atangin Mizomi puite zinga a thlop lo anom ve tho ani February somni pariat sang khat zakua somruk paruk zana Mizoram Zalen Nasual tu te chu pusi ro chunga in mission venga executive committee an thu khoma chuta chuan India sarkar le Mizoram inzom na zong chu an chu chata zanlai dar som pahni le dar khat inkar 0 hour Mizoram independence an puang ta a an puan zo rual hian mun sang Mizo National Volunteer lowin ral ring to sa te chuan lunglei champhai le mun poimo dang zong te chu an la nga la Armed Force Special Power Act 1958 mangin Mizoram chu rambuaya puan anita ani March ni thuma Aizol khopui chunga Assam Rifle chu an hual bet le a Aizola Assam Rifle te chuan SOS message India sarkar nena an thon ta a an message India sarkarin ahan mu vele chuan ala thu tak le a jet fighter a ron tira chung jet fighter te chuan Aizol khopui chu an kap al zuai maya Aizol khopui chu sen meya a changta a nu naw no pangthabar te chu mang ang in an sahim na zongin daipon lampanin an tlan chengwa ngwa kor ruam le luidung hiam lai nia an hriat te chu an bel chona inlum chu asan du lova lo tom te chu India sipai te chuan an man khoma an soi sa a quarter kuata a then an khar khipa a then Aizol district jail an ek benga a then te chu Silchar Karimganj Shillong Guwahati le Nogong Special Jail lama an thon liam zung boka Armed Force Special Power Act 1958 chu leiluak takin Mizo te chunga an mang ani Mizoram khopui ber Aizol chu India sarkarin jet fighter manga March ninga a abei thua hian in hnialna ha om thina thuin chu a om tlata chu Aizol khopui bom ani le ni lo thua ani India jet fighter in Aizol abei lai vel India Air Force a Mizo Commission Officer omve lalzoma chuan jet fighter le bomber ten khati laya bom an man thin kha pounder zani somnga pounder zanga pounder sang khatte ani hetiang hi Mizoram beinan man ani lo chu wang chuan Aizol bom ani ti hi thil dik lo ani Aizol beitu jet fighter tral thuam man kha 60 mmrp ani a hetiang rocket hi tu na chuan thil hlui ani to tin FG machine gun ti ila kan thethiam mai ome hengte hi man ani 60 mmrp aya lian man ani lo bom man ani lo ti in asoya he thu hi media lam atang te in misang in an chang na sa le a Aizol bong ngei thu an soi ve thung March ninga inrin ni tu ka hian khatla an kapa khatla bazar phei a ngal duaya am veng le Republic veng te pon kapa March ni ruka dor pui phei lam an beile ani ti in an soi tin Aizol khuwa chau hi jet fighter manga be ani lova khothen khat po in be an tok ve tho ani keini thangthar te chuan engti takin nge khania khan jet fighter khan chet alak kan hreve theilova Aizol khopui ero sen meya chang nge yani ti thu chu kan hriat dan ani chu wangin bom le bom lo ti vela boi hian engtiang chenin nge Mizo mi puite pum khata asia manga ram le nam mangai na rilru engtiang takin chok thawang mo ti hi zo na ni a pafing pui ni a kan ngai te in hil na ringot hian thang thar te min fui thar zongu don emoni pi pu ten vurtla an ti po dai khang alom ti a soi du thang thar le khathiam in ti te hian jet fighter in Aizol khopui a be ni kha engtin soi ve angmo a hun lai hre phakin lo piang ve to po ni ta ila he thu in chu hi om tho karinga kan hriat phak ve miau lo awangin hriat thia mahara engti po in lo beisela he ni Mizo te thilunga riak reng tur ani to hrim ani he ni March ninga Aizol khopui jet fighter a an be ni hi MZP chuan zoram ni ti in hun rei tak atangin alo mang tran to a he thu a po hian mitam tak ngai dan a in chen lova mi then khatin an thlo vio lain mi then khat thungin trul an tilova thu a hrang nuai mai ani zoram ni hi sang ni pariat atangin thian zaho in telkom le MZP tangrualin Mizoram boma be ni hriat reng nan an mang trana
MNF sarkar lai ani a vanapa hola heti laya chief minister zoram thanga khualen na hnuaya man ani kumsang ni pakwa khan INPR auditorium a voi ni nan man ani bok rum ni zet man ani lai hian Mizoram chunga political party le NGO atanga dodal na thom hriat ani ngai lova kumsang ni som kuma atrum thumna atan zoram ni chu man le tum ani a heti lai hian chief minister pulal than hola chuan hemi hmang tura MZP te som na chu a hnola ama le aparti mi te tan telna chi nilova an hriat thu ziakin a hrila heng hun laya MZP president VL Cross ne zawa chuan lemziak inti siak no pangte tana an buat sai tak wangle nuai chimi ti tongkam chu sarkar helber ani a hriat thu a soi hiala tin mizo history a thil thleng lian ber India sarkarin ami te chunga a man ngai lo man na ani a min beitu teril ru kan ngai tu lowa kan torna ni hi nam tran rual na le nam hmangai tharna ni atan I hmang u kan ti ani mai ani ati mizo zongjong an lengvek ani ti in a soi boka atira he hun man na tura an ruat lok INPR auditorium chu arem vek to hnu in sarkar lam atanga man arem le tak lo awangin thul le ani a Central OMA Hall tui khuat langa an son le a tin MZP huai hot in zia siak result puan na le loman semna hmuna sikul no pangtel tir lo turin sikul principal le head te chu Mizoram Sarkar Education Department chuan a hriat tir boka hetiang vel hi ani a remna ni man chungchanga po hian ngai dan a in chen lo zula tha ti le tilem chuang lo an kat nuka keini thang thar te tan ngai dan mol mang tak lo lut ngal thuai chu party in beina le politics a in chir the na ti vel hi ani a tin zoram ni ti hrim hrim hi Mizoram political party piang ma saber Mizo union lo pian chuana ni kuwa April hi zoram ni tia voin district council office tele council hnuaya school zongjong te po in he ni hi holiday atan an hmang thina kum akal zela ahnuwa chuan pusang aya hote ani in an soi chumi te chuan Mizo ni tia voin an hmang thina ani tak po hi hriat zui ani lova hei po hi azui ral le ta ani boy hun chung hian India sipai ten in tam takan hala bu inte chek inte an hala biak inte school te mimal inte an luya man pelovin arte kel tele an sa eidu ang apiang manin an tala mei chepoi soi lote manin ke ma te an hruaya an pong sual boka civil mi MNF ni lo tlangwal le pa te manin an na an tho tira an ngai sa a an kut le ke ya te tronin vokro angin meikhu ten an ura che theilova phuar betin an mita marcharote an tata ale LinkedIn bana an tron beta MNF ni lo po MNF ini ti in munle muna an ka plum bok thina arap thak tak zet ani khu an soi khoma khopali pangate khopakhata an khal khoma khua chu hlo nei lovin natlangin an hung chuak veka arem chang la ya get siamin sipai an duty a khochunga zana duty te hian MNF in an ron ka lo na tura ti ni om takin an mani sipai zinga civil mi te duty turin an hruaya sipai te hian an himna tur an ngai tu ani om takani heng hun abik takin kumsang khat zakwa somruk paruk atanga sang khat zakwa somsari panga chung hi rambuai pikzual lai ani a sipai nan mana an soi sa a an kaplum anin ambush curfew an puang movement permit sipai le AO ne na lak angai identity card CID koku barricade duty atta ration helicopter parachute LMG armor car Shaktiman Jonga captain major post commander sipai uifing jet fighter pulal denga MNF volunteer le independent ti te hi tongkam man lar tak te anni rambuai chanchin ziak tu pakhat pi rebeki dorpui veng thar chuan ale khabua hei hi aziaka rambuai lai hian khothen khata chuan meichhia in lo lam an buai pui deuh bera mipa chuan hna an thok lei theimeu to lo mizo sipai le vai sipai hlawin an ti na lam lama an koi ringot to mai ani
kum sang kha zakwa somruk pariat kuma ai du zol pa ho zong zong chu biak in a India sipai in an khung khoma nu naw chu biak in thang liama an khal khoma dam lo le kal hlei thei to lo le tar chak lo bak chu an khom veka mei che ho chu sual tumin an pot pharna sa hle a nula te chu nula anga omngam loin mi fa te an puak saka mi pa biak ina an khung khom ho chu biak in thut thleng zong zong chu pona an thiar chu tir veka chuta chuan an bo khup tira an hnung zanga chuan an vo hrepa an hnung zang te chu aduk chura pakhat phei chu a hmuna aboral ngala vai sipai ho chuan khotual mi te phum po phal loin tlanga ponlang takin an phuma vai sipai kalliam hnu a khomi ten thlan muala an phum thale chau ani kumsang khazakwa somruk pariat march a chuan pam chung khua in somruk vel omna chu tual chenga khom ani a pam chung hian hemikum hian bu an nga hle a India sipai te chuan pam chung bu chu tual chenga phur chho turin tual cheng mi pui pam chung mi pui le selam mi pui te chu chang chenu lamin an tira le lang tur an ni a then chu an let mana ma se India sipai kamau regiment an lo thlenga sang khat zakwa somruk pariat kumtir January thla a India sipai ten pam chung an lo kal changa an omna tur in lian tak an saktira chuan mi pui te chu an hreng veka mei chenau sen pom ho te chu in thana an da a mi pa zong chu anin saka chuan an da veka mei chia nau sen pom te chu an trap zan khuwa hloma zan alo ni chuan India sipai kumau regiment te chuan an puak rang chuan in chunga mi pa om ho chu an kap chiama thivek om tak an ni lain an thivek lova dam chuak an om ve ani khothen khat te chu India sipai kulia an trantira hreom an ti thin hle tuma in an hnial ngam si lova khothen khata chuan India sipai ten an khuwa an luin tual zola an khal khoma nausen atanga tar thlengin chopo e thafum fe lovin an om tira an tui a hal po in tui in tura lu po an phal lova nileng in tual ni sa an om tira ril tram le tui halin no pang le tar te po ni se an do tir ni leng thin tin khuwa an hal sakna sa hlom hle bok sipai hlau reng rengin an khosa a heng hun lai hian zoram hun tina mizo ngei kok tu anom ve boka chung kok tu te chu vai sipai in an kalna apianga an hruaya a chang phei chuan puanin an in khua tual chung mi an ko zeu to chu vai sipai nan mana an soi sa hrep zela a then an soi sa hluma mi engemaw zat ram tuilei lovin an om pha ani kumsom ni chung zet ram a han boi meu chuan nun phung a khol khang hle a zoram hun tina torna thu thang awak vela patling na tua room ri le nu naw thabar mang ang aw rol chu hriat tur om renga mizo mi puite chu tubo le do lungkara an lenga vai sipai an hlau rualin MNF sipai te po hlau tok an oma kha independent movement kha mizo mi pui zong zong in an thlop vek lova chu wangin MNF lam hlau po kha an om ve tho ani thisen tam tak aluanga meichhia te an him lova pong sual an tok na sa a chumi awang chuan nula te chuan mi naw te an pua a nu angin an khosa a an hmaya bel mangte in ta tin thomhno chhedeu an in bela bor chhor takin an om lui thin hei hian vai ho laka an nula na an thup dan ani tin meichhia mani chawin an tlangam lo hrim hrima a rual le a hu ho hlirin an om khom thina mei chemal tlat le tlafal chu vai sipain an hmu chuan an buan ngal mai thina an zuam bi ka a hu hova an oma mi zinga an om chuan vai sipai po chu an tima an zuam lo pha ve deuh ani ma se apong porfal deuh chuan mi zing atang po in meichhia le nula te chu an pot chuak lui tho thin he hun lai hian nula chau an him lo ani lova nutling le pom lai nei chenin an him lo vek ani khokhom tuar tu pakhat chuan kadu ber chu thi ani mai kan omna grouping center pia daya kalin pathian hne na kawa tong trai thina kan nun na la turin kadil thin khang laya kadu ber chu thi ani top ti in asoya arap thlak tak set ani dampo thlel zo to lo khopa chanchawa mihring han khosak mai chu ngai tu thui ngam po ani lo hrim hrim
Zoram Research Fund Tebuat Sai International Seminar on Grouping of Village Rambuelaya Kokhom Chungchang Zirho na nei atanga kan lo hriat ve atang ringot po in a hreom turzia kan hreviau theya ma se ngai tua le soimai ain ataka ton ngei chuan adan atidang dai zok nge yang tin aizol khopui jet fighter manga be ani awang khan mizo zirlai pol general headquarters chuan UPA chairperson Sonia Gandhi hna memorandum an theluta sangni som kuma ania Central Sarkar chu aizol khopui jet fighter manga be tir an ni awangin ngai dam dil turin an phutani Central Sarkarin ngai dam adil ani chuan he ni awanga mizo te thinlunga sernung omreng chu azia omdeu an be sei thu te po he memorandum a hian an tar langa he thil hi ti om tak ani a ram mangai na thinlung pu tan chuan hetiang em hi chu alutuk ma ani NSCN10 Nagaland Independent Ansuala Alpha 10 Assam Tan PLA 10 Manipur Tan NLFT 10 Tripura Tan Zalenna Ansual Thewa ma se jet fighter mangin bei an nilo kumsom ni chung jet Mizoram chu ram buai ani hnu le MNF 10 India ram atanga Mizoram in lak ran tuma Independent Suala an ram mut nuwa zu ni somthum sang khazakwa somriat paruka Memorandum of Settlement zia ani a in rem na a chuan MNF President Laldenga Union Home Secretary RD Pradhan le Mizoram Chief Secretary Lalkhamaten Ming Anziak ani he in rem na thuthlunga hian MNF rammu te tan in benbel na le chomdol na pek ti te Mizoram hna state din mun pek ti te University Ranpa nei tele State Mala High Court nei te atel ani ti chuan August ni sang khat zakwa somriat paruka MNF sipairam mu te an lo ho a an va in zanga somnga zet an ni a luangmual remnaru na thlani an oma sarkarin in benbel nan cheng sing ni apelom ani